Bia Kamal, name breaking news, warning Mishatup, Kakui Jay in Shalke Sudan Ebola, Jen Bukon Latke Jen Guasame, Mukiji Sudan Ebola, Jen Jay Mijeka, Kamian Misha met a dit and Shalke Ingabrokodot, Kia bet, bet King Abrokodot Jen. Mich dojia chaja cham kashi bicham abuje mo bi jeka ja ajwe mi jeka kalle anjwe mo jwe mi jega lungo do badana shalat ka jen bu kono kweno ne ka jwe men tama cha chup re wich ka Uganda chala do jen charam kel cha jenak re wi ka Uganda kwa woni ngame kwa jile tup kana dalan kontin tere duaran chal ka Uganda ken nas dalan kontin tere wi ka South Sudan Gwetten kon ti jalna ten chike normally road border danan la South Sudanese la kano kuchemi kabe Uganda be ku South Sudan kane Juba International Airport gwedi alan kontin de jwe me de jadop ten Canadian kon jena Uganda ban je kula linke lan do budan an ke bana ka je ki gane di che ke bore witin binami be kono kwen kel gorno jin bi nywa nas ko ken shuje perwech ko ne me mubumbum mugoro ba jeling goro no biya jala ne diale ko kenen o temi shal Sudan Ebola an Sudan Ebola mo jemi jak me keb ne to wana tama ka gor ke jeno de jala ne dial ko de ko ren gang ka gang da na brother gang ka je o jinchi bu gor no bi je karan ki brother tie karan ajenda na gor no bana lat kelen tama en jemi shala do she ram kel che jenak la nurse ki ne ko na la ne tin te ka gwat bech ne la karya leka ki nurse ni men chalar gwas me wa she nurse kel che je kep ka je ni bola mo ka do brana ke be je ka je wa je ne jira me dana te kuramen me shili wude che kep ke bola re wika Kampala an wude mo wun mi shili re wika Uganda en shega da sorry en Ramadan en la nurse kan la me sheki wudu no Ramadan en che kep chalado ramkel ka te gwada dan en liu wudu metin lo nurse tin jennen ramamo me nurse mona liu dolwal ka Uganda dolal shwal ka Mulago Hospital Mulago National Hospital ngaje ne tin wana Mulago re wich ka Uganda ke ka Kampala jen shere ke teaching hospital re wich ka Juba ano ajen gwada dan to re metin gwad mi mo charam me chaje nang tin ko de jo mo kawal chura mo chu liu tin ngwasmo ci jipo la pwanje la wona ne rewi ke Uganda ano chene ti jen ngwan che ka kep ne ti jen ngwan tame wa ka ne ti ka bo ka ne ti ka jen jwe chwal ke Sudan Ebola me cha ka kebre wichin winami ne ti jen dang jok ke nes ni che ka kep la nes ti ne ti content kule te kud Ramadan na men te ka jwe wa ne ti jen dang jok re dien ke nes ni re dwel wan ne welkel ti ko ken che ka keba ka jen Ebola wa ka shi manut ka manana shi liu re wich ka Uganda ka jen Mulago Hospital mo ne welkel shi manut manana la gwadan waje ko tin ke gwadan ne mala kana wiya gultin wacha ne welkel to shi ka kep ne ngwan ka ne ti ka ba dul wal dien manan gi ka je en wo rama me jaram dan ci jal ko la dul wala mo ba wutin ne ngwan ti ke nes ne bane ka do ran shala reje en bi mo tele je wel re wich ka Uganda men kwa tub gwasme la jwe me dop ko nije jwe chol ke Sudan Ebola me dop ko je ka wanu nge ko Congo ano wa jwe me no ko Congo ka do budan je ke je amala ri ko long gwasme wa men bana da ke je o en loga dan la kula tub ke ka jwe me pai barar ka je ni Ebola me wanta me ko shi Donald Trump kur America ki President Donald Trump ko jen ce lokala to ba ka WHO la World Health Organization ko cheje penan tama wa ba beje long ko tama tel wal mbala jek minon kare wich ka America ki wal mbala to ane de kon tila G International LZ official ko do dan de kan na de kan lokaje
chagulu antame gorga jeno bani dial baga jo ko tel wel ba mal ngun bana alwa ka jade ni dial de ko ren gang especially ji South Sudanese tin content ka juba kene content ka Uganda ko gane den content be jwe me bi kene jaga jabore which ka juba ki ga South Sudan men ti kum South Sudan la bangwas me kene shi kan surveillance kene de content mi pai ben ba ji gujeno ba ji tam ki ba nga jeno ram te jwe mo wa chagar yalika ko cha gurno jwe mo bore which ka South Sudan jeno mi shop airport ki shop kan numuli road kan numuli border dung South Sudan kene Uganda ba yi ka ba yi gwitin gwasmi ba jitam don ti gwe akane shop ka country dung South Sudan ajen do bran chala no no Ebola me bendarar jadi jek chagalar lon ko jen tele je wel mi chara le kan wote wel me de jwe me de wo kaja ajen kwa warning kwa ile to bane ki ler mo kwa ile to jen obne dial bu kana lingano en jwe me tera me pele gorje gwano baje la duine na dial konte Kampala ne kon dial konte ni mi biaga la ler ke jen ki jwada me ram ken ling be chungach anje me che gorno bran be je karam kuje ko ki jen o de ram de dop nyokbo chiran be nyur gon kon dong tin ni ngwanten ko ne ngwan jen ka win to goal che ka tam tam mi Kongo tam che te ko kor be ne ngwan jen Kongo be ben ka neighbor countries be ben ka Uganda ke bo ka Rwanda ke bo ka South Sudan ko South Sudan te ka border ka ne Congo ka joy me ke den ke ko Congo Sudan Ebola joy be bech metal well ko Canada leka chala na gwazme wa en Uganda wa jega joy chal ke Ebola ko kor gwadan paiwa wa jen jega ne ka jen paiwa ngaron kin dangro jen dangro yero gwamne ten chane jen di di shaga nakten kana na ngach ke kan ne ben ka pai ke ron kin dangro jen dangro diok gwade to jetin ron kin dangro jen dangro widero ka Uganda. Uganda last outbreak discovered in September 2022 and it killed at least 55 people before it was declared over in January 2023. So again shaling ogwasame gorjeno bianyo anas ko kin en kui bola kana me ko binarin gangaje an biatagamana.